Dobrodošli u još jedan video na našem kanalu. Prije svega da se zahvalim na gledanju i ako to već niste, da se pretplatite na kanal. U današnjem videu ćete vidjeti nešto sasvim drugačije nego što smo gledali do sada na kanalu. Danas ćemo pokazati i objasniti kako da se pripremi kupus, kako da se pripremi i ukiseli kupus koji može stajati tokom cijele zime pa i do ljeta. Pripremanje kupusa ide na sljedeći način. Znači, prvo odstranimo sve ove vanjske liske sa glavice kupusa. Tako da ne ostane nijedan oštećen dio, znači samo da ostane zdrava glavica. Znači, ako ima išta crno, udareno, to ćemo ukloniti da ne bi došlo do kvarenja kupusa kada se pokisu. Znači, ja ću vam sad pokazati na jednoj dvije glavice, onda ćete u toku videa vidjeti kako se to radi dalje. Znači, ovdje imamo crni dio, da li je udaran, da li je nešto, i to ćemo odstraniti. Kao i ovdje što vidimo. Kada smo odstranili sve ono što je oštećeno na glavici kupusa, onda ćemo odrezati ovaj dio podrške kupusa. A dio koji preostane ćemo iskružiti ovako. Ovo ćemo izvaditi i ostaviti, jer ćemo u rupu u glavici kupusa nasuti sol. Znači, još ćemo malo iskružiti da bi mogla stati više soli. To isto ćemo raditi na svim drugim glavicama koje želimo stavljati čitave ogure. Znači, u dobro očišćenu glavicu s koje smo izvadili držku sredinom, nasut ćemo soli. Kada smo tu radili, vratit ćemo ovaj čep. Radit ćemo ga u glavicu. Isto ćemo to raditi svim ostalim glavicama koje želimo čitave staviti u burek. Postupak isti za sve glavice koje želimo staviti čitave. Između glavica čitavih stavljat ćemo, osjecat ćemo, počistit ćemo glavice i osjecat ćemo i stavljati četvrtine ili polovinu zavisno od potrebe. To ćete vidjeti u nastavku video zapisa. Evo ovako izgleda počišćen
i pripremljen kupus. Znači, kupus treba biti dobro očišćen da ne bi došlo do kvarenja i da može stajati tokom zime, a boga mi i do pola ljeta. Vidite koliko ima ovog otpada, 2 kese na ovako malo kupusa, ali ne treba žaliti, jer ako ostavite jedan dio koji je oštećen, napravit ćete sebi veću štetu. Sada ćemo ovaj kupus polako stavljati u pripremljeno bure. Sada idemo polako sa stavljanjem glavica kupusa u bure. Znači, prvo stavljamo glavice koje su popunjene solju i stavljamo čitave glavice i one koje mogu stati. U pravilu, čep ovaj koji je stavljen sa solju treba da bude okrenut prema gore. To bi bilo tu, znači ne može više stati. Sada ćemo spremiti slanu vodu koja treba da bude da bude dovoljno slana, ali da ne bude preslana. I nasuti preko površine kupusa. Dakle, posolit ćemo vodu da bude dobro slana, ali da ne bude preslana. I onda ćemo izmiješati da se sol rastopi. Sada imam dovoljno vode koja prekriva čitav kupus. Jedna mala napomena, znači ako kupus pripremamo u većem bure, znači da će stati više čitavih glavica koje unutra imaju više soli. Onda ćemo vodu soliti malo manje da bude blago slana, zato što u veće bure stane više glavica, čitavih glavica koje već unutra imaju soli. Ovdje ima
manje glavica, koji imaju manje čitavih glavica i zato moramo više soliti. Prije nego što zatvorimo, stavimo poklopac, stavit ćemo nešto da pritisne kupus, da bi održalo kupus ispod vode. I onda ćemo zatvoriti. Znači, ovo je pripremljen kupus za kiseljenje. Ovako pripremljen kupus treba stajati, znači na sobnoj temperaturi treba stajati 10 dana. Nakon 10 dana iznijeti u hladnu i tamnu prostoriju i staviti dok se kupus ne ukiseli. Znači kad se kupus sada ovako pripremljen, svaki dan treba provjeravati nivo vode prvih 4-5 dana i dosipati po potrebi količinu vode koja je potrebna. Hvala na gledanju, vidimo se u sljedećem videu.